Da ka jing tmu banele ban rat deng khong ye ki jing sni ki bami na ka jing kenre jung udrak sa ka jela ha ka si pele jung ta yo menteri ka tanat social welfare jung ka jela u ba polung do ulalum ye ki jing elang bat kinong elam jung ka Shillong All Faith Forum kata ka SAFF bania ta sani halor ka jing tmu jung ka sarkar jela bania khun persha ye ka jing di ba ka jing de drugs hapo ka jela Meghalaya. Hagani ke jingalang lawan bani shimbenta de kinang yalam ke Shillong All Faith Forum hagaba kiliatai bet ajing mut bani lek persya ayu drugs ubalak ta aki yang kisam bat yak imlang saalang berokawai. Habai keren bikin patai kubor uba apol lengdo ulong ba ke jing tmu jung ke jingalang kalong bagi nong yalam niam ki kwa banai ke jing kersan bat ke jing trelang bat ke sorkar jela ban te lakam bat ban pasutu igi pat ba ke jing ma ka baap na ke jing kendrai udrak sa ke jela. Ulong balaterwa ban penlong ye ke jing yalang bat ke jing pensengutu pat ba ha ka ba an penyadan bentalang ye ki kena skul gi bapuli ha ka kelas 10 hado kelas 12 bat lapen kamti ho secretary ke forum uba armajau ban trelang bat ke tanat social welfare ha ka bakin lek ekalang ki skul bat bakin pa ki kena skul bani shimbenta ha ki seminar bat ki program baper. Menteri Sorkar ulong bayakum kini ki jingalang bat ki jing pensengutu pat ba kin om saakut tang ha kanong ba Shillong. Hendrai on let ru cekalang ki jaka kam tam ki jaka ki bajur ga jing di bat ki jing khayi yo udrox. Bat ke sorkar marwai kan omla bantek lakam ya ke jing kendrai udrox klem ke jing yo ke jing kersan ka barat ba na ki emlang salang. The fight against drugs so soft in a moral and spiritual way want to also take up this issue, which is a social evil which is plaguing the state and is a major issue of the state. I think all of you agree. So we met the Honorable Minister and who is also very keen to eradicate and take steps. So we would like to just assist and take up some programs which we have submitted to Honorable Minister. Dian ka jing slop nilai pembek bakin don ki program ki banang ni syakmat ka ponyong ke calendar of activities but yakini ki kam ngin sedang nadu ka santerik jong nok pra mentak senyam coba kini ki nongilam di kenun nyam dari jing kersan jong ka department ka jong ni social welfare ngin irap yaki bakin keren bakin selok pat kebasan spa mut ki kena skul na ki kelas 10 kelas 12 but hakani kejingnya selok kendan gini ki riu champang ki resource persons ki ban batai ki ban sensitize ki ban smutu ki jimut ki champang ke jingma jong uniu drugs kawai dia kebentar ke bagi laai ya ke kedin jong ke jing kular ke jongki kalong ba kin kran ru yang ini ke subject barabor na laki jongki jaka mani ke la kalong naki yang mani la kalong naki mandir kat na ke bade bakin kran jpangan ni ke jingma bat bakin bersotu kamtam iki sama dikata ke assurance ni layo naki Bapol kung bagi sutu mangi gini kinong di droksi gini ki kena ki bela jengai na kayu mani ki bela jengai no blei ki sedang bele kung kini ki kam te kum ki tu ki kena apa la lesi ki de ki kena benong kena surok ma kum ki tu pat ngin reach out sekiru kuma ngi pimentan ge kawai kalong ba ki ni ki nongilam niam kin drop ya ka calendar of activities but padang njong kita activities akan tukru ya ka ba ni ya kendo ni selok ya ki bakum kita ki kena samla ki bala dan ki surap ki bamlik phashu sheyeng di kataru long sibenta jong ni KKP ha kawai pat kaliang uba pol lengdo ubalong menteri ketna jong okai perthai ula pentep bagajala Meghalaya kan penlong yak international tourism mart hagasian ke benengkong Bad yakania an penlong ha Larity Center ke badan New Shillong nado ke arpuai terek hado ke arpulai terek unai weng. Ulong bayakani kata masa nuan pelia da menteri ketenat sorkar pedeng ubah kami ya ketenat jung okai perthai uji ke ready bad ulapan pauru ik jingkerman baleng bakani kata masa kandon ke jingwane shimpenta ne ke jela katan stelam mingi bad na keleng kiri.